Kao što vidite možete i zakupirati. Da menjate oružje 300, iste stvari. U redu. Svi su kao što vidite previše ih je. Još pre... U redu. Ajde bre još 5. I umro sam. Kao što vidite, evo dobar green screen. I ovdje možete da radite game mode, na primjer rooms, da čistimo rooms, i hospital, i defense, city park, street i rescue. Ne treba da upucamo ovog plavog što trči. Pa ajmo to da igramo. Kao što vidite, sve je džabe, ne treba vam pare. Na primjer sad ću ja da uzmem prvo ću da uzmem ovaj što je najskuplji, skoro 10.000. I uzet ću sekiru. Ajde počnemo rundu. Kao što vidite, ovaj snajper je odličan. Kao što vidite, ako ga upucamo, pokazat ću mu, da vam pokaže kako ste ga ubili. To je bio samo test. Kao što vidite, upucao sam ga. I možete da ga udarate. Evo ga ovdje FPS. Ja spitam da upucate nekog. Pravo. I nesreće vam vraćaju. Toliko je strašno. Igrat ćemo sad training gdje možete da pucate bilo kako. Bridge. Ovdje možete da ovdje sad ima cene. A ništa ne mogu kupiti. Kupit ću samo sekiru. Ok. Kao što vidite, roknuo sam ga. Ako se mrda, slobodno ga ubiti. Ne krećete ga. Ako im treba da se repetira puška, možete samo kao što ja radim. I headshot. I samo ovako možete pucate. 293 para. Kao što vidite, ovdje su neki čudoli. Ovo je za malo na mene. Ovo je pre naoči kupus. Jebot. Koliko ih je čovjek? Vratno kao oni misija gdje ima 100 milijardi zombija i ne možeš da ih dokričiš kada da samo samiš. Tako ću da radim da bi dobio nove puške u ovoj igrici. Kao što vidite, možete vam skakati na stranu kako god želite. A koliko ih je 5 skoro. Ne morate kliknuti ovog dugme da se repetira. Kao što vidite, pratite nas od kuna i koliko ste ubili. I koliko ih raste još 2. A kao što možete vidjeti, možete da ne posjećate glavu zombijima. Dobio sam 1080. Ovo vidi ovo. I onda se opet vraća na 20 Samo kliknite na ekran. Svako vreme možete da menjate. Pišite u komentarima da li ćete vi instalirati. Koliko ih je?
što vidite nam se puni sad. A slabo nešto. Koliko ih je više možete da vidite. U redu, to je to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Poz.